Hello viewers kan, aji la video tu Konyak Auleng Festival. Itulah naam de olop pre festival laga olop dikhai dibo karne time loi ase. Aji first day ase. Aji first day bra tu last day ta karne kinaga thakibo olop kobole mon ase. Aji tu mangso mara aru etu ki pisara laga din ase. Aru kali tu play ki games thakibo. Next to folk dance ki tokan competition thakibo. Aji first din ase. Besi bhal etu video anibo karne aru amni khala opore dikhai dibo karne moi time itia bra start kuri ase. Notun channel paise gole etu nisina video Konyak culture kinaga ase aru Naka culture kina ase aru moi khan native village yanu bosi de kinaga kam chuli ase aru kinaga laga culture chuli ase kinaga style bra thaki ase amni khan ke etu dikhai dibo karne time loi ase etu karne notun channel paise gole please subscribe like share kori dibi gona etu janai di ase. Gauri kati ase tu gauri kata tu ki karne golu tu etu group milai gena ekta gauri kati ase ide kg hisabte 2 kg ase etu tu tangor chutu hisabte tai khan uthai dibo karne kali kuri ase amni khan laga gauri loise na hoi do bisi dangor katise kiman sal laga katise 4 साल लगा 4 sal laga na ঠিক আছে aru sobse best tu etu apu ase tai loro olop kotha kobo moi Yanu bosi de ekdam tangor sobse enter to apu ase tai la naam do wangtang ase HGB still tai HGB garne thaki ase nang san ki man ase amnila ko lang lao hi ai lang kha wangam awang pong ban besau yong ni kha pu le ta kon hwa zanga kon hwa zang yo kon hwa zang pu le ta san do ne 100 par hoi gina thakibo tai la kotha hisabte aru o a timang thain ya kim o ja be tim ni hawanu o ja a ku yakta sa chang hawanu swa ji ya pu cho ji ya pu so ba ba ya re ya le ta so la so du he la wa ba ya na al pa le ale le tai kotha goise Auleng laga festival lo khawa do ki karne summer winter itu laga jabo karne kile itia winter jaise summer ja time de do duk pabu pare bimar hobu pare muribo pare to jinda hwa khan to jinda thakibo mura khan to muribo etu karne last farewell khan nisina aru summer jabo karne kushi bra jabo karne aru iku bimar simar nohobo karne pray kora laga ekta etu nisina mana laga Auleng ase koina etu kotha koise bole etu ma yanu ting ma jallo bia dai chong nang ni wang tang oh ঠিক আছে सबसे tai bosi de tai tangor manu ase aru tai laga olop kisa do bisi bhal kotha koa aru tai brahi itia bosi de सबसे tangor do tai sandu tai first ase koina tai to koa janai di ase जंगवान नो बनावले स्टार्ट करे আছে তোকো पता আছে তো
itu ki ase gona confuse no bi itu log drum de mara laga stack ase nijo nijo style de banai na collect kori na ana laga itu bra mara bra hi bisi sound bhal ulai dia laga ase mangso ase itu chongning khan bra andi aro tu uncle khan ba dia laga ase aro didi aro khandan khan ba dia aro itu kibi bhorta ase tu mangso ase itu tu nijo laga khandan khan ba dia laga ase besi kushi paise itu nisina dia laga time ase auliang kana ready guri ase itu la ase mota kha laga ekdom itu pankha du mamuli bhal noi de itu la ekta la dam du 4-5,000 laga ase holibi itu duita lagai na ase ekta notun ase itu purana ase holibi itu ola time de du duita du nolobo kile itu angkhan brahi raja khan brahi loi itia amni khan ke dikhai dibo karne itia ene naam de moi banai dia lagai ase itu ine temporary na itu kusi duita na lagabo tinda duita du itu angkhan bra lagabo aro dusra khan bra du ekta hi laga niam ase aro itu du dat ase kila dat ase gole du wild pig gaurila jongon gauri laga itu dam besi ase itu labe aro itu du konisina bhaluk laga dat ase aro itu du elephant laga hati ase aro itu du maiki kha laga tai khala nijo laga style itu aulang karne ite ready koi ase besi ase bitor de holibi ite sob olai dibo karne olop diktar lagi ase asol du kali ase kali karne hi olabo itu ama baba tai du la hat ase itu ne temporary ne ekta etia karne moi thaka itu dikhai dia ase kali hi details amni khan ke dikhai dibo to video ke skip no kurina aro itu continue sabo karne ready kuri thakibi. Thank you for watching. God bless you all. Itu amni khan dikhi ase. Itu to beer laga ase. Beer bhaluk la do moi laga grandpa bra mari kena paise aro moi la baba bra bi ekta marise bhai bra bi ekta marise moi bra to mari bole na pare eto karne itu do moi la apu baba aro bhai tai khan bra mara laga sob collect kuri kena etia moi lagai je bisi bhal dikhi ase gole to like mari dibi aro amni kan kinaga laga lagi ase amni kan details janibole mon ase gole to comments ke bi inaga di dile bisi khushi pabo to next video karne subscribe like share kuri lobi koina bisi bhal video anibo bisi khushi pa laga din ase eto moi khala activities dikhai dibo karne ite aji pra shuru ase to subscribe nokuri kena thaka kan subscribe kuri lobi koina eto janai di ase. God bless you all.